King lagyuning igpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka din sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, ampon alak Ginoo. Sopan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko po ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa.
Alleluia, sinubliang bebe, Alleluia, sinubliang bebe, Alleluia, Alleluia. Kilagyo na ning ipa, poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo manatili kaya kayungan. At keka antimurin. Kaluguran kong kapatad, masaya tamo pong makatipon anting metong nga familia. Ban mo niya kapasalamatan at kapurian king Ginong Dios, king patuloy ng pamantabe at pamamindisyon kaya katamo at karing familia tamo. Kaya betala pong pasalamat kaniting kaya katamong misa deng barangay San Nicolas de Tolentino, king kafiesta na ning karelang patulunan. Tahimik tapos sa guling pasalamat at manyawad-tawad king Ginong Dios, karing paulit-ulit tamong pamikasala at pamagkulang kaya. Yagkasta pumiyag na nagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko. King Diyos sa mayupayan tutu. At kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Huli nitay panagapuko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasana, king bie, alanganga, Amen. Gino pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Abe-abe tayo pong ining purian, ing Ginong Diyos. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo, et in terra ut hominibus uni voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gloria Patri, Gloria Spiritu Amen. 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 Gloria, Gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Manalangin tamo. O iba ning ginuming Heso Kristo, ing anak mo pengako na kaya kami, ing enakelakwan ulila, ipagkalubme kaya kami ing Espiritu Santo ning katutuan, ban akayabe miya, at mi biyaya karing puso mi, ban abalumi nung nuke papunta, at ban atukyan miya,
ating ginuming Heso Kristo, aginumi manggaman kingalanganga. Amen. Amen. Pamamasang ibot, king libro nin dapat daring apostol. I Felipe, mintaya ting syudad ning Samaria, at penaral ni i Kristo, karing tao ka rin. Ding tao, misasan metong lang tinanggap matula, kim penaral na. Ulining dimdam da keyo, at ila mismo, ikit dalaring mala, adepatan na. Ating mga rok ay espiritong linwal, kukulisak, karing dakal, inalipan dakal lang tuturing lumpu at pile akinayap. Inyami kamaragol apamagsaya ketang syudad da ito. Abalitan da ring apostol karin Jerusalem, king ding tao sa Maria, tinggap da ingamano ning Diyos. Inya tinubod da lakarelo di Pedro ampon iwan. Inyang milas lakarin de tangadwa, penalangin dala ring talasal pantaya. Ban malyari ring tanggapan ing banalay espiritu. Uling ay apatini po ing banalay espiritu kanino man karelo. Makagyong may binyag lamo king lagyo ning Ginong Jesus. Kaybat na nito, timpak dala ri Pedro at Juan, dinggamat da karelo at ilangan tinggap de ing banalay espiritu. Ingamano ning Ginoo. Sa kiyong matula, king Dios ning metoyatu. Kulis sa kiyong matula, king Dios ning metoyatu. Kulis sa kiyong matula, king Dios ning metoyatu. Kulis sa kiyong matula, king Dios ning metoyatu. Ikayong sablang melalang, puryannya ing Diyos, king masayang kulisak. Puryannya ing Diyos, kambening masayang kulisak, ikayong sablang melalang, dalit kayo king ikaligaya ng kayang lagyo, kaya ibiya ing tapat akapuryan, sabyan iti king Diyos, tutulang makapagmulala, ding kaya kang daraptan. Kulis sa kiyong matula, king Dios ning metoyatu. Kulis sa kiyong matula, king Dios ning metoyatu. Di nga tsuking yatu, kaya ka sambala, daralit ka puryan para kaya ka, at kaya kang lagyo yang puryanda. Meko keni at lawan nyo, ing makapagmulalang dapat ning Diyos, king libutad ding tao. Kulis sa kiyong matula, king Dios ning metoyatu. Kulis sa kiyong matula, king Dios ning metoyatu. Ing dayat malat, kaya yang pepamalan, inya may akalakad la, libutad na, tawang kaya katamong pipumpunan. Mesaya tamo, uliniting kayang depatan, yo ing mag-aring mitmong kayupayan, king kapilan paman. Kulis sa kiyong matula, king Dios ning metoyatu. Kulis sa kiyong matula, king Dios ning metoyatu.
Ikong sablang ating takot king Diyos, meko keni at makiramdam kayo. Ibalita ko kaya kayo, ing sablang depatana kanako. Purian niya ing Diyos, uling kakong dalangin, e natinggan, at lugod ng eko kupas, kako e nakelingwan. Kulisak iyong matula, king Diyos ning metoyatu. 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 Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat, San Pedro. Sambanyay Kristo, king mabilog yung puso, at kilalanan niya ng anting Ginoo. Manatili kayo sanang makasadyang makibat. Karing tawang mangutang tungkol king kapanayan, ning kapayapan, ayat tsu kaya kayungan. Ibiyeyo sana king mitmong ganaka at kagalangan. Ingatan yung malinis, ingke kayong konsyensya. Ban kanita, putang lilibakan da kayo. Detang maglibak, king mayap yung panugali. Antimong talasuyo ng Kristo. Ilang dilira, duminela, king sablang panyabyanda. Laban ke kayo. At nung buryaning Diyos, ing dumalan kayong kasakitan, masanting ngaye palak, ing dumalang kasakitan. Ulining pamanyapat yung mayap, kesa aking pamanyapat yung marok. Uling Kristo mismo, meteya para king kayong kasalanan. Misan mo at para king kapilan paman. Ing taong banal, para karing makasalanan. Ban kanita, akwa nakatamong ilipat king Diyos. Petere ingkeyang katawan, dapat sinubliyang mebye, anting taong espiritual. Ingamano ning Ginoo, salamat king Diyos. Lugod ka na ako, pamintuan na laring amano ko. Luguran ang ibpa ko, at ibpa ko at ako, manok na angan keya. Ing Ginoo, manatiliya, kaya kayungan, At keka antimorin. pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. I Jesus nga nakaring kayang alagad, nung kaluguran niyo ko, pamintuan niyo la ring utos ko. Manyawad ko king ipa, hindi na kayong talasaw, aya kaya beyo kapilan man. Ya ing espiritu ning katutuan, aena atanggap ning yato, uling ene akakit at ene balo. Dapat ikayo baluye, uling akayabeye at manoknangan niya kaya kayo. Erko lakwan magdili-dili,
Mibalik ko kaya kayo, saguli namo at ko akit ning yato, dapat kayo akit yuko, uling mabiyeko, kayo man, mie kayo. Abaluyo king aldo ita, king atsuko king iba, at kayo, atsu kayo kanako, nung makanano kong atsu kaya kayo. Ing tatanggap karing utos ko at tutupad kareti, ya ing malugod kanako. At luguraning iba ko, itang malugod kanako. Luguran ke at ipakilala ke ing sarili kaya ing kanakong sarili. Kapatading maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pa abak po kaya kayungan. Kumusta ko po? At maya payabak po karing tutuki king kakatamong live streaming. Sana atyukongan king masalese at masayang kabilyan kayabe daring kekong familia. At ligtas tangan sana king coronavirus. Bala ko po mayari na ing pangakwarantin tamo. Anya may malbas na ako. Ali papala. At yuta pa keng modified, enhanced community quarantine. So asahan ko pong paka-face mask ko pa ng si Simba. Puwera ko siyempre. At respetuan tayo po ing social distancing, maski kilubpisamban, at kaibat nung pwede pong magbakal kong alcohol ng si Simba tamo. Okay. So, muntatamo pong tambing keng ebanghelyo. Bali po, ing tema ning kakatamong ebanghelyo, yana naman, lugod. Nung kaluguran nyo ko, nga na ning Ginoo, tuparan nyo ring utos ko. Itang malugod ka na ako, anang tama, pamuklatan pong tauling amano, tungkol yangan king lugod. Ing tatanggap king utos ko, malugod ya ka na ako, luguraning iba ko, luguran ke, at pakilala ke, ing sarili ko kaya. Nung atin pong metong temang sawana akong pisasabihan, wapin ing lugod. Ala ng amanong gasgas pa, may abuso na, may gamit ng may gamit, tayo man ay tinjan, pigo naman tane, hinalungkat tanet gana-gana, anya makasawane, gasgas ne ing amanong lugod. At saka, nang balo ko, kaniting amanong lugod, ala kong asawa, at ala kong balak makyasawa pa, at ala kong anak, bistaman dakal chismis atin kong anak, promise po, ala kong anak. So, ala kong balo keng lugod, pero, may kaapuro na ako pang girlfriend. Naman po agnanagnan at balang banwa anyang makaluwal ko. Anyway, so ini po ing parakana ko, ing apansin kong kabaldugan ning tune at tutong lugod. Kaya nga kakit ko, karing kakaluguran ko, kaya nga kakit ko kaya kayo, at king dita ko pong pamamasa king ebanghelyo, iba't king ginutang Hesu Kristo, na yang talagang linugod kaya katam. So nano po ing anya duwana ning tune at tutong lugod. Ado mo po, muna ini. Ing tune lugod,
napanayan nanong akwana. Pero ang isipan na nano pang aibiena karing taong kalugurana. Ulitan tayo po. Ing tune at tutong lugod, naisipan nanong akwana kening kalugurana. Pero in mong isipan nano pang pwede nang ibiye kening taong kalugurana. Nung isipan mong nanong akwa mo, uling lulugod ka, po lugod ita. Lugod yang politiko ita. Lugod yang congressman ng pong senador ita. Namimisip nanong akwada kaya katamu, kaya tanditak babieda. Alip, yung tunay lugod, in mong pamalak na, nano pang pwede nang ibiye karing aliwa. Kasabi kaya po minsan, ining kapatid kong pari, na makadestino kening retirement house me. Ing bale, no mila si Sesen, deng makatuwami ang pong retired pari. So niyang kasabi kaya po, nga nanining anak ka pari, na may destino ka rin. Amo nga na, nung ako mo, mas buri kong may destino keng parokya. Kasi keng parokya, pamintuanda ko ring tao, didinanda ko ring tao, si serviswanda ko ring tao, kening retirement house dugo, panyabyanan da ko rin pari, utos da ko rin pari, nanulangan pagawa ka na ako. Pero pedestino ko keti, uling kaluguran ko la, ring makatwata mong kapatad. Alayang akwa, king pangadestino na ka rin, pero manatili ka rin, uling ing lugod na karening makatuwaming kapatad apari. Aling uling atin yang panayan, pero uling atin yang abibye karela. Nung lalanda ko po, ikay halos talasawa ko keni, nung kutnanda kayo, o ba't pagluto yo ring anak yo? O ba't pamipiye ing asawa yo? Atin ko waring sweldong tatanggapan karela? Atin kong akakwa karela? Ali! Ingakakwa yo panengkay, kalapas tanganan, alangutang alog. Panyabyanan da ko pa. Pero gagawan tamo paulit-ulit. Uli na ning tune at tutuyong lugod karela. Ala ko nga kwa karela, hanapin punitang metong kong kasabi, bayan may kasawa. Siya po amo, ngining pakasalan ko, kay man kanano-nano, kay man kamaganak, kay man kanano-nano, pero mga ko kung pagsilbian ke, pamipi ke, pagluto ke, uli mo, ning lugod ko kaya. Yung kayo po, mga pakaili kong mimisip, mapayatang mig-congressman na ako mo. Siguro makwalta na ako ngayon. Siguro bilyonaryo na ako ngayon. Pero, at ko po keti, manatiling pari, ali uling ala kong akwa. Lalong-lalo na po ngayon atintang coronavirus. Ala ko manakwa kaya kayo. Pepilang kayong... Pero, apansin ko po, ngayon coronavirus, dakal ko pala pwedeng ibiye kaya kayo. Dakal ko pwedeng gawan para kaya kayo. Nen mong mag-gardening ko para kaya kayo. Deng relief babiye tamo. Reng misa tamong aldoldong darawon tamo. Para kaya kayo la. Uling kaluguran da kayo. Totoo po ita, totoo po. At kaluguran da kayo, ali uling atin ko nga kwa. Pero uling atin kung pwedeng ibeke kayo. At ini inumpisan ng Diyos na patuloy babye regalo kaya katamo, manayang kapalit, uling magana kaya. Uling
talagang kaluguran na katamo. Amen? Amen. Kadwa po, ing tunay lugod, napag-aralan at namanaya, nung makananuyang tabili, pero nung makananuyang manatiling tapat hanggang angga. Ing tunay lugod, taatalan niya, kapit tuko, maski ng malyari. Atin ko pong kakaluguran kanita, bayo lang talasawa, anyang may ataki ing asawa na. May baldado may migalo. Peki sabihan ning lalaki, ining asawa na, sweetheart nga na, intindihan ko nung lakwan mo ko. Ako pwedeng magobra, ako man pwedeng lumakad. Ala, baldado na ako, wala na ako silbi. So, umena ka, lakwan mo na ako. Manintun ka ngaliwa. Anak ka pa, magkisaw ka ngaliwa. Okay ko mo, intindihan ko nga na. Pabren mo na ako kanini nga na. Pwede na ako manangga nga kundili nga na. Pero tinutulya po ing babae nga na, hali nga na, hanggang subwanan da na kamo, hanggang imuan da ka aldoldo, hanggang pakanan da kamo, da kalakwan. Uling penga ako ko anyang kinasal kata, ing suywan da ka hanggang kamatayan. At nung agyong tangwanan, ing pangako kong ita, kubalo nano pang pwede kong arapan, ampong tangwanan king biyeko. At sidsad nepo ning babae hanggang mateya ing lalaki. Ita ing tune lugod. Panikwana na maski nang malyari, pag-aralan na maski nang malyari, ing makanano na ing isadsad ing lugod na. May yahusta mo po ketiyato, para maging matagumpe, ali. May yahusta mo ketiking yato, para maging tapat at tutu, karing amano tamo, at karing kaluguran tamo. Ako po dakal beses, inisip ko na, at pinlano ko na, mag 34 years na ako po kanyan, pangapari. Ilang beses pong binala kong sinabi kong Ginoo, ang gana ko ngeni. Ako na agyo, na ako bisa. Suko na ako, lumul na ako kayong pangapari. Pero apansin ko po, hanggang susuko ko, ing Diyos manatili ang tapat kanako. Hanggang magwala ko na kaya, hanggang mawawala ko, ing Diyos maigpit na kong tatalnan at na ko bibili. Uling minsan man ing Diyos, penga ako na pari ka, kapilan man. Papalyaring ako meging tapat, pero ing Diyos, manatili ang tapat kanako. Ini po ing tune, larawan at kabalduganan ing tune lugod. Na lalo makanano yung tabili, makanano yung maglakwan, ali. Lalo na, no makanano ng isadsad at manatiling tapat karing kayang kakaluguran. At makanyan mo naman po ikayo. Ikayong kasal na keni, pila na kong years may asawa. 17 years, 20 years, 30 years. Hanggang nanong problemang daranasan nyo, isipan kakawani, isipan yung makanano yung isadsad pa ing metong at metong. Makanyan niya po San Nicolas de Tolentino. Metong niya pong paring Agustinian, kalupade po rin minunang paring Midistino Keti. Hanggang ini mabyeing karelang kasalpantayanan. At ne po katindi lugod karing pakakalulo at king balen ng magugulo anyang panahona. Pero binili. At uling binili keng talana, ing Diyos man, binili, nune sinopane pang magmilagro para karing kabalen at karing pakakalulong ligurana. Amen? Amen. Tauli pong kwento. Minsan po, bayo ta magmisa keni,
Inaus na kundain sing sekretary nga na among ating tao king lalam buri nakakanong akit. Minisip ko, magmisa na, wrong timing yata. Saka po to, manyadi ang saupian, alimone, nga ko kaya, sabihan mo, ala ako nga. Pero makulit ya po ka, no? Sabi na, nga nang dahil, maski akit na ka no? Maski akit na kamo, at ba may bendisyonan. So, may pilitan ko pong tini pa. Anyang akit ke, akilala ke po. Iba't yakeng dati kong parokya. Nanak na ako, amo nga na, pilanong pisambandeng pindan ko ngeni nga na. At sinigurado kong ikayong taulindili nga na. Uling burida kang daramdaman, pwede pong pakibless yung kumo. Hanggang i-bless yung kumo. Tiki ke po kening pisamban, at umeko na yung i-bless, anyang sini Claudia. At isipan kong gambawal mantalnan ke, pinatong ke po yung gamat ko kem buntok na, at penga di ke. Anyang penamdaman kong biglayang gagalgal, at kikyak. Kaya ba't kayo pong binles, kumusta ka nga ako? Amo nga na, yung familia kong ngeni nga na, may bugya masira nga na. May bugya pong masira nga na. So, panyo ko pong manalangin nga na. Anya pong migpaalam ya ka na ako. Inggewa ko. Siniklawd kong pasibayo kay ni Pisamban at penalangin ke. At kabang manalangin ko po, linob kay isip ko, ginoo nga ko, salamat po at hanggang ngeni, pari ko. Salamat po hanggang ngeni, sidsadyo ko. At penalangin kayo po ing lalaking ito. At salamat po para kayo. Bistaman makanyan, hanggang ngeni, kalugurane pa ing kayang familia. Atin ko po nga basa minsan nga na, hanggat eka tune at tutong lulugod, eka pat tune mabibiye. Hanggat eka tuneng lulugod, eka pa tune mabibiye. Amen. Talakad mo pong ngeni. At tahimik talang ipanalangin king Diyos, ding sablang taong bahagi na ning biyeta mo. Ding sablang taong liguran tamo at kaya katamo malugod. Ding sablang taong manyawad ka rin kaya katamong panalangin, kalupadapuret ang dakalagyong dimdamtang may basa nandin. Kaya bedapureng dakalalagyo, padalada po rin kaya katamong tutukiking live streaming. Temyaliwang intention tamo, lalong-lalo na karing familia tamo, karing anak tamo, at karing sablang kaluguran tamo, at kaya katamo malugod. Tahimik tala pong panalangin king Diyos iba, uling megilang bahagi ning biye tamo. O Diyos, ay pami, lugod ka at awsan mo kaming lugod mo naman karing kaparaming tao. Sopan mo kepong manatiling tapat at isadsad ing kaya kaming lugod king metong at metong. At tinong makanano mo keng sasadsad at manatiling tapat kimbalang metong at metong kaya kami king lagyo ng Jesus Aginumi. Amen.
walang sala, di makasalanan di ipasilong na. Alleluia, 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 Alleluia. Kamatayan, iyas ka lang, makapagmula ng liwala na. Linawan para dimimitiyo, lakot magiyan magaling kapilayan. Alleluia, 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 Alleluia. Manalangin kay kapatid, baning kakatamong daon, matanggap laro ka na ning Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapan niya sa aning Ginoo, iting daon karing gamat mo, king ikapurya ti kaligaya ning kayang lagyo, king katamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O iba, tanggapan mo sa reting kaya kaming panalangin at ayin, gawan mo keng karapat dapat karing kekang sakramento ning lugod, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. King Ginoo manatili kaya kayungan. At keka antimurin. Isipan niya at luguran ng Diyos. Isipan mi at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid ng pasalamatan da kang parati o iba, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pupuryan da kaking lubos maragulatula kaniting panahon ng pamanyubling mebye, anyang i Kristo meging talapagligtas miya. Kaya dinatanging mo nagdimbayong panahon, ing makabang pamagari ng pamikasala me pupusne, ing mi pahamakayato, minsan pa meging bayuya. Uli ni takambedring sa blangkording angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan kakanta. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kaya kaming kapasalamatan. Daraon mila keka diting tinapay ang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita adaw mi keka, ing piggalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinwaning tinape. Pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na,
Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, hamidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuha na yung kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyin ng kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayit para ka rin sablang tao. Banketa, may patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyag, ing misteryo ning kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kekang tulang. Katmon mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kekang anak. Ginoo, alakang kakalinwan karing anak mo. Adon ming ingatan mula, deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalaing mila, ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano no karin lapaman at ding sablang tao king mabilugayato. Lalong-lalo na ding makatuwami at ding pakakalolo. Maglapo kaming kapagmulalan pot ang akakit ming gagawin mo para kaya kami kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya ibang mayupayang tuto kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalanganga. Ngani punting metong familia, abe-abe tamong may panalangin king Dios, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Kasama ke kami, emukay paisaw kintukso, mune ikabos, inarong,
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalulo. Parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya kaing kayaryan at ing kayapayan at ing ligaya, manggaman king ngalanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Kaya mo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan. Nung nailawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pumbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat, magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Matula tayo pong ibigin ing kapayapan ng Kristo King metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan na ning yatu, mapalad tamo'y tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, kung matampantanggap kaya ka, dapat igkas may nga mana mo, kumayap na ako. Para po king Banal na Communion, ako po mamako karing lugaryo. Ako pipila keng libutad, deng EMDC po, ilang muntak kaya kayo, batang misisiksikan keng pila, bata pa ring manatiling lawot-lawot king metong at metong. Panalangin po para karingatsyo karing pibale-baleda, na bisang tanggap communion. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsyo ka kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may kitking sablang bage, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat pauling ngening pinandit, era ka tanggap king sakramento. Umeka man espiritual king puso ko, kakaulan da ka balamo mo at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sa paintulutan, ing kapilan man, mikawani ko keka. Amen.
Alleluia. Si n'oublie mes biens, Alléluia. Si n'oublie mes biens, Alléluia. Alléluia. Itiyo ingaldo ang emonaning kinu, makapagmulalaya. Alleluia. Itiyo ingaldo ang emonaning kinu, makapagmulalaya. Alleluia. Sinubli ang bebe, Alleluia. Sinubli ang bebe, Alleluia. Sinubli ang bebe, Alleluia. Mapilan mo pong kapabalwan, burita lang dinan Mayo Poras, naging Barangay San Nicolas de Tolentino, kaniting pamidaon da king banalamisa para king kafiestanda. Ako balo no atilang payalmusal, or San Nicolas? Siguro po atang alas 9 po. Anyway, pakisabi po ka rin katubali, at inta pa pong misa po atang alas 9 ning abak. Alas 9 ning abak. Kanya ita, apulo mo po ring pwedeng simba at lungob kayang pisamban. Tengali wakin na lapang kilwal po. So ring schedule tamo po nganing modified enhanced community quarantine tamo. Pasibayo po neng Lunes, paborin niyo pong magpainawa ko pa, ala pong misa neng Lunes, painawa tayangan. Martes ang pong Webis, deng misa po alas 6 ning abak. Abak na la po. Martes, ampong Huwebes, alas 6 ning abak. Miyerkules, ampong Biyernes, alas 6 ning bengi. Atin la pong live streaming, deng Miyerkules, ampong Biyernes. Mumo ng Sabado, balang bulan, keni pong hardin ning Fatima, ing misa tamo. Kay bat Sabadong anticipated mass, alas 5 ya po ninggat panapon, inina ing maging English Mass tamo. Anticipated Saturday, alas 5 ninggat panapon. And then pangadomingo, kaba pong maka-modified, enhanced community quarantine tamo, deng misa po adwala pa mo, alas 6, ampong alas 9. Keng mapupus po nimbulan, lawen tamo, nung pwede tanang mibalik, karing dati tamong schedule. Pero hanggang may balik tamo kin dating schedule, ya pa rin po. Kailangan makamask ng lulub ko pisamban. Emila paluban deng alang maskara. Okay? Kadwa, kailangan pong social distancing. Deta mo kung ating marka ken pisamban, ilang pwede tang luklukan. Nung ako pwede, ako kasya, ken tamo pong kilwal. Okay? Kay bat, reng Marta's Group, mga nalapong pasibayong alcohol, karing gamat tamo, or nung pwede tamo pong magbakal sarili tamong alcohol. Kita mo po, patuloy tang may papanalangin at pasalamat ko po karing ega-nagana, misadsad tamo, maski makanan mo. At patuloy tang misadsad, uli na ning lugod na ning Diyos para kaya katamo. Dakal pong salamat. Talakad tapo para kintauling panalangin. Para po karing king Barangay San Nicolas, para karing intensyon tamo, para karing kaluguran tamo. Bapong Maria, mit mo ka king grasya, ing ginong Diyos at yukya ka, nuwan ka karing sablang babay, tuwan niya pa naman, imbungan ng atyan mo'y Jesus. Santa Maria, Indonin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras na yung kamatayan mi amen. San Nicolas de Tolentino,
Ipanalangin mo kami. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Ini po ing simple tamong assignment. Kauli yu po bali, lapitan nyo ring asawa yu, ring partners yu po, lapitan nyo ring gang anak yu, pati na po ring sese yung animalis. Sabihin nyo, Karela, I love you very dearly. Kaluguran da kang kaluguran ngayon, Karela. Mwah. Salamat po. Ating ginumanatili kaya kayungan, At kay ka, ante mo. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos sa ating kaya kong familia. Hingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Amen. Ing misa tamo mi daune, umya kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat, King Diyos. May payabak po kaya kayo ngayon. Ako po kailangan papalakpak. Ngayon na kailangan palakpak. Sige po, salamat po. Nakal po salamat. Mimingat ko po, Kim Pamanuli. Thank you po. San Nicolas ng Tolentino, ulirana Cristiano, ipanalangin, ipanalangin, ipanalangin mo kami. Ipanalangin, ipanalangin, King lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal na Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kaya mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula, at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.